Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Bilibak matkan ka, Ariden. apay ka di Sander. Kastaw na iti kinakurapay yo. Dandani saan kayo pa'y amakaraman iti naimas asida no arigan. Anyamita, may saka kadagiti aggraduar iti kolehiyo? Dahita ti pakakitaan asaan to bang tirigat ti panagbiag. Tapno makaadal ti may sa amarigrigat akas kanya. Anya? Pangasim ta sardangan nakmat kuman. Sipod pa idi. Siyak akanayon ti tildilawam. Awan mat amok asa na nasayat nga aramidag kan ka. Uy, nagturad ka mat namang sungba-sungbat kanya kita. Sika mamirmiraot? Di ka unay aglablabas Sander. Kaputas saan tayo nga ammo ti biyag tayo. No itakat sika akanayon ti aday tinangato asaan. Saan tayo nga ammo? No sino kanto iti masungad nga aldaw. Anya? Panawan ka man lang? Ang mga lumapir di lang ti aldaw ko, gapukin ka. Sander, naamwak tin bagbagam ka ni Reden. Ket, anya ti makulam, Roena. Umdas ka di dayjay. Tapno maipakaawat ko kenkwana. Adinan ipilit ti agadan. Gapot ta marigrigat dalakit nga ron. Sander, saan ko mamot akasta? Abay, isakit mo dayjay tao? Sabagay, close kayo iti tunggal maysa. Gayam kayo adwa. Kat panagkunak, saan amay parbang ter aramidam kankwana? Imbes nga ibabam ni Sander, tulungam kit di. Kasi kakat nga rod ti adda kabailan na itibiyag, kada tayo nga aggagayam. Ay, no sakla maysa. Daka ti agsayang iti panawan kan kwarta iti dayjay tao. Biyagda nga rod, di isumot tente makamo iti dayta. Alawanan. Di kapilitan namang tulong kan kuana. Ngam pangaasim ko mata sarda nga mon. Diyak kayat nga aging ginura kayo latan. Ay, papanam ka di man ang anak kaw. Nakarubuat ka mal. Wen nga rod. Di mo matimbagbaga nga agda papanam ita. Nalipatan nga agpaisong imbaga kada kayo nanang, tatang. Nga mapan kami agsapol iti gayam ko iti pagtrabahoan mi. Ay, katun anak kaw. Kahit tagan anad ka iti iruruar mo. Uwan tatang, at yamanak. Kahit agawid ka kadimot lang inton malam, anak ko. When daw maturog ka pa ijay dagus mo. Agawid ak tumatlang nanang. Mapan kami lang ag-submit iti resume mi kadag iti makita mi a hiring when no job openings. Ala nga rod, anak. Kat agan anad ka kuma. Adumat ng dagiti nagisubmit aranta iti resume tariden. Umdas mat sigurong dayjay. Uwan di na. Kat sapay kumaata maawat ta. Ay, huwan nga rod. Sapay kayat kung ti maaddan iti trabaho. Mura siyak Amumat ti kasasaan mi iti biyag. Isa kas taon na ti gagar ko amadaan iti trabaho. Agpada taari din. Aywan gayam. Kumusta mat nga ta ni Rowena? Uwan nga rod. Saan tamatang nga inayaban? Wan nga rod. Adayumat nga min ti lugar da. Ada komunikasyon mi ngamsag paminsan mat. Sana bale, tenton maawat ta. Ayaban tanto. Kat, ni nga ta Sander. Kumusta nga tamot kang nadya tao? Amang ano nakastrik dayjayan iti trabaho na. Adu dagiti kabagyan da amang tulong kan kuana. Sapay kumatasaan kami nga grana. Amangan nga no katawaan nak, no maamuan ng awan pa'y trabaho. Ay na, baybay amon reden. Di ka maupay iti aramidan na. Pagbalinam kit di akarit da gitari den. Roena,
Ingkamutan agaplay di nagaplayak a kumpanya. Naawat ako. Kasta ka di, Sander? Wen, isungarod nga ibagbagakin ka ng ingkamut agaplay. Kasla mabutengak mat nga agaplay. Amahan nga no saan na ka maawat. Kasano nga min amaawat ka, no di ka agaplay? Ay na, nagpadaan nyo mat itigayem mo aniriten. Takrot kayo adwa. Bueno, dahil ti impluensya na ken ka. Tainraman mo man ang di tao, iti saritaan ta. Kasano? Agpada kayo atakrot. Kinunakmet nga min ken ka. Nga awan tinasayat nga ipaay ti panakigayem mo ken kwa na. Talaga na dagsan ti reklam ka ni Reden Sander. Apay ka di? Nasingpat mat ni Reden Ay na, uray inala na amin na kinasingpat dito'y lubong. Talaga na dagsantirik na ken kwa na. Sipod nagkakaadalan tayo. Uy, Rowena! Si kamat gayam dayta. Naigpagmanta naggranata dito'y sentro. Uwan nga rod gayam. Nabayagan na saan tayo ang nagkikita Ay, papanam? Dito'y laang gayam. Umayak aggatang iti pangkusina mi. Kasi ka, papanam ka di? Napanak na di pasa kadagi di application letter ko. Tani, masigurana kung naawan trabaho na. Kasta gayam. Nabayag matan ang nag-aplikar kami kini Reden iti na duma-duma kumpanya. Ngam awan mat awag da no naawat kami wano saan. Ay, dahito nga ron tirigat na kada tayo a fresh graduate. No da duma, biro kan dati experience. Kasano tayo kumaan maka-experience kat fresh graduate tayo kat nga rod. Dahita nga rod. Sa bagay, saan tayo ida mababalaw? Kapota kayat damat dagiti expert nagbalin nga staff. Sa bagay matkitias. Anos na nga talaga. Ni Sander kat di naggasat day dyan. Adang trabaho na. Kasta ka di? Kat ijay pa'y nalatak a kumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama amaawat iti trabaho na nang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Basta berok kalatan, adan tulata. Talaga akasta ti mangrugrugay. Talaga amarigatan kayo. Nangruna kat ado ti agberberok iti trabaho ita. Wan matkit di nang. Makapaliday lang amin. Tantanin makatawan ng istambayak. Sana bale, anak ko. Taadamat gardin mo. Dagiti nga tabats ko. Amang ano nakastrak da amin na iti trabaho. Amang ano dapayin saad da iti trabaho da. Indo kastaman bilang. Laglagi pam akanayon ti ibagak. Saan a kompetisyon ti makastrak iti panggadan? Dumteng tulat tadayta iti umno a tiyempo. Masya nakiti anak ta lakay. Ay, apay ka de bakit? Ay mapukpukawan nga rudan itinamnama. Ay, piman mo ti anak ta. Ang imbagak asaan a dinadaras ti makabirok iti panggadan. Nasaya at ano kasta bakit? Tapno saan unay ang mapukawan itinamnama. Ken pampanunutin na ngamin ti kaadalan na ani Sander. Amangan kanunukan tiyawan wano katawaan na. Intun maamuan na atambay paylaeng ti anak ta. Di na ngamin kumapanunutan dayta. Talaga akas jay ti ugali day jay asander. Gaputa ka na yun a panuinuyan dagiti dadakkel na. Kumusta rin din? Ada ka din naawat mo nga awag ije na pananta? Awan pa'y nga ron. Anya? Isuksang ka oray ko. Ngam kanayon mat na mapaayak. Apay, ada ka din naawat mo nga awag, di na? Wen, adda rin din. Kat mangrugi akon inton bigat. Anya?
No kasta, sa anak anaawat. Malidayanak para kan ka rin. Ang urayam lata. Amangan no sika ti sumaruno nga awagan da. Oh, Reden, si kamot gayam deta. Ha? Sander? Anyan ti kasta alangan? Daan na kita badong? Abay, saan ka din na makagatang iti kabarbaro akahus mo? Dinakman kantyawan. Sa anak kami nakaskan ka. Sika, alo ti kwartam. Piman ka Reden. Kita anak man, naka-formal atay rak. Idinto tasika, kasta ti langam. Kat nagasat ka no nasayaatan ti trabaho mita. Di ka katagyaman. Anyan. Talaga amalas ka matitibiyag mo, Reden. Awan lang arudan ti kwartam, di ka pa'y makastrag iti panggadan. Di ka mang tagibasit iti para matao, Sander. Gaputa di mo amo ti panagtayak ti lubong. Urean niya pa iti mapaspasama. Sa anak to ama ipadakan ka. Nasabat ko day jari din. Kat, kinumustan ka di, Sander? Apay kumakumustad. Kinat katawa ka. Anya? Kasano ajak katawan. Ket no nakadadaan jay kaus na idinasabat ko. Mapansiguro agla ko itinateng Awan mati makitak ang nakakatkatawa iti dayta, Sander. Anya? Talagang isakit mo day jari din? Isakit ko, gaputa gayam ko. Kan gaputa na saya at matagayam. Di iso. Basta siya, talaga ajak mapilit tibagik ang makikapiyakan kwa na. Kumusta kan Riden? Kastoy, agmula-mula ti konforme. Kabayatan nga agbirbiro ka iti trabaho. Ay katuan di ka maupay. Basta agbirok kalata. Kat sika, kumusta kan ngay? Nasayat matriden. In-enjoy yak ti trabaho. Ang malidayana. Ni, apay ngay? Kasano, ipandak ka no ijay sa bali a branch ti kumpanya mi. Sakit ijay adayo. Anya? No kasta, pumanaw ka di ti lugar tayo? Wan Riden, saan ko kumakayat? Awan maaramidak. Gaputa order mat ti boss mi. Ano sama? Barang into nagbaybayag, kat isublida ka matlangit ti branch da dito lugar tayo. Wan nga rod Riden. Ngamni, di ka manglip-lipat Apay ko maamang lipatak ngay. Kat data tinasingad iti tunggal may sa sipod pay. Sa bagay, kat sapay la ko ma, tamakastrat kamatan iti panggadam, iti kabitan a panawan. Ay na, nagsasaro no amay ti apit mo ari day na anak ka. Nay maglakid din atatang. Ay na, nga raw anak ka. Dakalmat ati naglakwam. Nayunak pa'y tatang. Tapno makaurno nga kat agnegosyo ak. Wen anak ka. Suportaran ka iti day ta aplanaw. Agyaman ak tatang. Pani, sa anak matmanan anaawat iti nagaplayak. Ay, anyan ti kastangan paisaw anak ka. Wani nga rod tatang. Isa na panunot kong agnegosyo ak langan. Barang isutilin Ala, wen anak ka. Awan dakas na no padasam. Reden, mabitlaang. Ha? Si Kamat, Truena. Wan Reden, nakita ka ngamin arimar diti karinderya, isa kinamakam ka. Sayang tadi ka nakita itay. Tanagiddan ta kumaanangan. Wan nga rod, ngamsa na balan Uy, madlaw nga sensado ka na. Kasla ka na yun ka at tumama itinatang mo Saan ba? Kat sika, papanam ka di. Ay na, napan ko in follow up ti papeles ko. Madama nga min ti panangipagnak iti requirements, tapatasok man ti ag-apply di abroad. Ha?
Agabrod kagayam, Rowena. Wan Reden, tani, nabayang mo tan ajak makabiro kiti pagtrabaho ah. Naimbag pa'y da Sander kandina. Wan nga rod. Orisyak. Adon tinagaplayak. Awan matlat ta. Iso nga agur-urno nga kiti pang negosyo. Ay, sapay ko mga rod, tagbaligi ka iti dayta planon. Ay, alauna mat gaya man. Nang lukat siguro ti opisina papanak. Sige. Kastapay nga rod, Rowena. Good luck. Thank you, Reden. Ate, hawatam na ito eh. Basit at tulong ko para iti panagabrod mo. Ha? Ay na, agyaman ako na Reden. Bumawi akto inton adda kwarta. Awalan yaman na, Rowena. Kanayon ka mat-amaranaan dito sentro, Rowena. Wan nga rod, Sander. Agkasa, di-service ka ita na. Ay ka talaga kasta at adda kwarta na. Ha? Saan ka di husto timbaga? Alangan mat ano ag commute. Saan ko nga itulo? Siyak te head ti kumpanya ni. Awan kit tinlugan ko. Saan mat Tangay ado ti kwartam. Agilibre ka man nga rod, Sander. Sana balit aggayem tamat. Anya? Talaga kasta kayo marigriga na niya. Dahit ala libre ti amuyo. Saan mat? Kaya't ko lang apanak na kano talaga nga ado ti kwartam. Ano yan? Kinapodno na. Diya kung nagustuhan ti ugalim, Sander. Nagalas. Nakarkaro ita, tanangaton ti saad ba iti kumpanya nga ayan mo. Naimbag pa ni Reden, tamadlaw nga asensado, ngam napakumbabalat ta. Ay kat no di mo magustuhan ti ugalik, di san lang. Di ure man aglinipat tag nagayon. Well, no day ti kayat mo, di iso. Saan ka matlaang apudpud no agayem? Awan ti nasakit abakrang ko, no saan da kon nga ibilang agayem. Awan ti bapukaw kanyak. O sige, panawan kan. Ano? Talaga ang nagalas ti ugali day ta, Sander. Kasla na pumpuno day tabadi bag mo iti kwarta. Sanda? No. Apay kasla naklaat ka nakakita kanya. When umapal ka itilugan ko. Ha? Anyan? Aging kaita? Kasta pa'y lagayan ti ugalin? Anyan ti kasta lang ang Reden. Imbagamat ni Rowena nga adda kwartan. Ngam apay akasta ti langam. Nakadungdong rit ka. Di ka unay aglablabas, Sander. Gaputa saan tayo nga amo ti mapasama kiti masakbayan. No ita kat adda ka iti nga to. Abangan no kadagiti masugan ngal daw. Kat adda kan tumot iti baba. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na napaulwan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ting masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, kanayon at agibasitan ni Sander ni Reden. Gapu iti kinakurapay, tinaud-udi. Kanayong damat abagbagaan ni Reden. Asaan kum amaup-upay, kadagiti mapaspasama. Bulan tinapalabas, kat ngimato ti saad ni Sander, iti kumpanya pagtrab-trabakwan na. Ngam ni Reden, kat agbirbirok latta, iti pagtrabakwan na. Iti may sangal daw, nagsabat manen, da Sander kan Reden. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kasla na pumpuno day tabati bag mo iti kwarta.
Sander? Apa kasla naklaat ka nakakita ka niya? Wano, umapal ka itilugan ko. Anyan? Aging gaita? Kasta palagayam ti ugalin? Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga dakortan. Ngam apa akasta tilangam. Nagdungrit ka. Di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti mapasamak iti masakbayan. No itakat adda ka iti nga to. Amangan no kadagiti sumarsaro nung aldaw kat adda ka matan iti baba. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anya ti aramidan. Di nakabalan aguyuden papaba. Diyak imbaga guyudan kay ngay pababa, Sander. Ti kunak, di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti masakbayan. Guston, jakon kayat nga ituloy daytoy asalitaan. Ngem daytoy tilaglagipan. Manipod ita. Ibilang kan akalaban ko. Anya? Mano atawan ajak nagaw-awid dito'y pagilyan tayo. Ngam adumat gaya man tinagbaliwan na. Wan nga Rowena. No apay ngamin ang nagbayag ka iji abron. Ay na, amumatan ti panagbiag mi dito'y lugar tayo. Inan-ano sak tinagtrabaho iji adayo. Barang bumaknangak ko na. Saan mat gayam? Si Kamat. Ang damat lata nagbaliwan ti panagbiag mo Nahuwan na Ngam sana kasla kada kayo abats ko. Kas kumakan ka. Ay na, dakkel gaya man tinegosyo. Agasam man daytoy. Ag-branch out ka pa yan. Ni Sander, CEO ti kumpanya. Sigurado adakkel ti masusweldo na. Kastamot ni Dina. Talaga kasta Rowena. Agduduma tayo itigasat. Sa bagay matkat di Kat, kumusta kayo matan ka ni Sander? Nabayagan na saan kami ang nagkit-kita. Diyan mo, numalagip nakpailain. Anak ko, dakkelan tinagbaliwan ti panagbiag tayo. Nadorasen ti negosyom. Wan nga rod nanan. Kat agyaman tayo ti apo. Husto tinakunam anak ko. Kat sapay la kumata saan kamot nga agbaliw. Saan to Apolos mapasamak na tananan? Apay ko mga agbaliwak ngay. Nasaya at nukasta anak ko. Nasken ngamin nga agbalin tayo anapakom baba akanayon. Wan nanan. Laglagi pa kaamin na kitang imbagayo. Nasaya at anak. Di mo ko matultuladen dagiti daduma dita. Anak kaigam dalaang iti ribo-ribo. Anggam nagbaliwan ti ugali da. Wan na. Saan kaya madanagan? Gaputadyak to pulos aramidan ti kasta. Ngamin, pinadakkaldak itinasaya at asursuro. Si kagayam ti anak ni Doña Caridad akasosyok iti may sa negosyo, Ma'am Isabel. Wan sari din. Kat maragsakan ak unay anak am-amukin kan. Kasta akmat, madam. Isabel natan reden. Jak kayat ti formal na unay. Sana bali, tawan tamot iti meeting. Sa bagay, gusto ka, Isabel. Taurasyak, jakmat kayat unay ti formal. Talaga ka di aday jari den, daking kuko ay tinalatak a groceria dito'y ili tayo, Tonyo? Un sir, kat sigun ka dagiti staff na. Tinawon nga ag-branch out da. Iso anabi iti panagbaknang ni Sir Reden. Kasta ka di. Un sir, ket kasla dayo anabakbak nang ni Sir Reden ngam da kayaw. Anya? Pagpungpungtutan na ka di, Tonyo? Saan, sir? Ngam no idilig ngamin kada kayo. Empleyado kayo lang.
Nangato ti saad yung agpaiso iti kumpanya nga ayan yaw. Ang emplehado kayo latta. Idintuan ni Sir Reden. Isu ti owner iti matmatunan a negosyo na. Di nakpagpungtutin to niya. Anay ko, sir. Nasakit gayam titong payo Saan lang atong pati maraman ang kanya? No aglablabas ka. Kandi naklaeng-laengin to niyo. Gaputa umadanin amang lukat mat tinegosyo. Kabalan yung ata, sir. Amang awan pa'y makabulan. Kat nabangkrapan tinegosyo yun. Nala, uminom takit din to niyo. Tama nga lumasipat kamanan. Tonyo, kaslabad mod ita ni Sir Sander. Amo mati ugali day di abos mo, manang Mirna. Bosta, kunam Ay, sinipat nak nga ron manang. Ano sa anak la nagpampanunod, sinipat ko mat. Oho, katno agpatingga ka laang iti sao. Anya? Kabaalak mata, ti kabaalan ni sir, manang Mirna. Apay nga rod nga da ka dito nga agpapaay kas driver na. No adamot ka ba ulam iti biyag? Saan aday tati kayat ko asawen, manang Mirna? Kabaalak mata, ti mang sipat. Hala, agkapitakit din. Tayong kaagwashing kadagiti lugan ni sir. Ang mga numakita na kaditi anak kasikawil, kat anyamanan ti aramidan na kan ka. Amom Reden, damag ko kat nagikat ka no ni Sander ti trabaho na. Apay ka no? Agnegosyo ka no, mat. Anya? Wan, kat grocerya ka no, mat, tinegosyo na. Ha? Kasla kaya't nakaakompetensyaan na. Awan mabalin tayo. Sa bagay, awan makalapad kan ko na. Nuanyaman ti kayat ng aramidan. Ngam, ibirok na kumamot ati negosyo na. Sa balimot kumati produkto na. Kumaa. Ngam saan mat nga rod? Isa bayan tayo latan, Rowena. Isabel, iha. Agnubyo kayo ka din, kaneri din? Saan, mama? Nagaram ka di kan ka, Isabel? Wan, mama. Jak ilibak daytan. Kat, ada ka di matmarik na mapanagayat kan kwa na? Mama. Iha, nadlaw ko ang nadagkat kayo iti tunggal maysa. Kan uray ni papam, nadlaw na matdayta. Aglunak analag antirik na kan kwa na. Kan nakitak ti panang respeto na kanyak, mama. No para kanyak, awan parikot ka ni Reden. Adda masakbayam kan kwa na. No lakit data adda matriknam kan kwa na. Dayta mat tinapanunot ko, mama. Ngam adalag pa'y anaimbag tirik na. Kung nagtumad ngamin kan gaton nyo, agbaligi ti negosyo. Maragsakan akmot iti day tabos. Mabalin ka di, anayunan yung matisuldo may. Anya? Apay, sika lang ay ati susweldoak, tapno agpanayon ka. Amok nga do kami asuswildoan yo. Hanggang kurang ngamin ti masuswildo may. Agatang kami lang iti bado, kan masapsapol may. Kasla kurang pa yun ti sweldo may iti makabulan. Saan kayo nga mina nagamatgatang itibado yo? Nangrunakan ka. Isumot lang, awag-wag tikat gatangam. Ay, sana bale ata bagay ko mat, boss. Ken sana bale, tasan awag-wag da ito'y rupa. Anya? Oy, Tonyo. No tagi kurangan ti ipapasweldo ken ka. Agsapol ka iti sabali apanggadam. Ay, kayat ko boss. Pamanawak nga rodan dito'y. Kahit mapanak agaplay diyan ni Sir Reden. Kayat mo ka di manen ti makaraman iti sibat? Ay, sana, boss.
Jay kaimasan ang makanti kayat ko amaramanan. Saan na day ta si Patyo? Ay, maumuma akon iti si Patyo, boss. Ha, jak kayat ama perdi ti aldaw ko to niya. Hey, So apanawan nak dito yan. Tagbilangak iti kwarta. Sir Eden, nadlaw ko abin mabati sales tayo iti nagsasaro na abulan. Reden ko namlatan, Rowena. Sana bali ta dudua talang mat. Kan sigud mat nga gayam ta. Wen matket di malidayanak laeng. Gaputa dakkel ti nagdumaan ti sales tayo idi kan ita. Kasano ngamin na sana bumaba. Kat adan grocery ni Sander. Agin nasidag pa ti lokasyon. Wen nga rod Reden. Sapay nabababa ti presyo dagiti dadduma a produkto ijayan na. Isa maawis at talaga dagiti tattao agumatang ijay. Hala, sana bali. Talaga kasta. Basta agtrabaho tayo lata. Malagit kong aming ginaudya pa nagsarita mi. Kinunana, asipo ni din. Kakumpetensyan ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, talaga aday di asander. Jay la makikumkompetisyon ti amuna. Sapay ko man. Tasang agsaksakit tinakam mo kanya, Reden. Itian niya agapo, Sander. Kas makita ket ad-adon ti branch ti negosyo ngam iti sika. Dakkel di nagdumaan dagiti negosyo ta. Nagasat ka. Kaputan na pardas ti panagduras ti negosyo. Ngam saan ko mga amdas day ka? Tapno agbalin ka anatang unay. Aging ka di ita? Kastapay laang ti sao apang laban mo kanya, Reden? Saan ka pa'y gama nagbali o? Takrot ka lata. Nugulo ti birbirukag. Tutupan ka. Ngam gaputan na uli magtikayat ko apan nagbiag. Baybayan ka. Awan mon, Reden. Nukastam ngamin na kanayon. Kanayon da ka nga ibadag. No saan atangig ti may sa tao? Saan amang ibadag? Si kalayan ti akin aramid iti dayta. Agyaman na. Tay naklon mo ti panagayat ko, Isabel. Gapot ay ayatan ka, Reden. Ikari. Agbalin na ka na pudnukin ka. Jak aramidan ng itibanag amang pasakit ken ka. Kasta Reden. Agbalinag ka na pudnukin ka. Agyaman na. Agpinatag ta. Kat agbalin ta anapod no titong galmaysa. Kat itapay lang. Rugyan tantag sagana para iti masakbayan. Agin inom kayo manan iti ara, boss. Katanya ko matibibiyang mo, Mirna. Pasensya kayo na, boss. Concern naklaang kada kayo. Ngamin, kaslari na biimot ti panagin inom yo. Oy, di nakpakinibiyangan na. Mabalin ka di at itrabahong ti into na ram. Pasensya kayo nga roden, boss. Labit ka una, babaunin, Mirna. Pasensya kayo, boss. Kasla ngamin agsakit ti ulog no tsak agsasaw. Isasuman na uak. Agbiro kay ti sabali akasaritam. Sana siyak. Saan abasuraan ti lapayag ko? Wood, sir. Pasensya kayo. Sige, sir. Unay matay ka na tao. Bimak ng laeng. Ngam kunamlan asino. Kanya, danggayan nakman nga uminom. Apay ka di nga umininom kayo manan, boss. Amog matlahan nga kayat mo. Rawat kamot ka ti arak. Naraw-rawat kayo, boss. Kat nominalam kayo nga uminom. Amangan pa'y gitnin no addiction daytan, Anya? Di naksuruan to niyo. Uminom takit din. Katuna, boss. Amom to niyo. At nasirpat ko na pinta sa balasang. Kat sigurado abak ng dayjay.
Ay, kat Arman yun, boss. Plan-plan wag nga rod mo kasanok nga Armen. Di bagayaw, te. I love you. Oh, barang sungbatan na ka. Awan mo't gayam sir-sirbem akasarsarita to nyo. Ah, Panawan nakman laengen ditoy. Talaga sa balik ti ugali na di Sandra. Apay ka day, anak ko. Ar-arman na karon ni Isabel na nang. Ay, patsyek. Igagagara na dayta. Kaya't nang agawin kan ka ni Isabel. Wan nga rod na nang. E di damo. Kinumpetensya na kiti negosyo. Ita, arman na ni Isabel. Sana balay, taamok ang napundugan ka ni Isabel. Kat di na ka isukat iti sa balay. Sa bagay, agtalir ka ni Isabel na nang. Ngamnaskan ko mamakasaritak da di Sandra. Tapno saan na namang riribok. Ay, baybay amon anak ko. Amangan no ad da arum swati parikot no kasaritam pailaan. Andaag man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagat, ti ayat ko kan ka. Nasayangan man tay may kasande. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsuplim. Tay ibagak nga agsapol kan iti sa bali a babae. Aniya? Wan. Gapot na awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak na. Kat kabailan ka nga ipaayan itinasaya at panagbiag. Pudno? Baknang ka. Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot taad kan no. Aniya? anya ti aramidan ni Sander, iti daytagun daway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Di napalabas, baligi ti panagnegosyo ni Riden. Umapal ni Sander, isuan nagikat na ito iti trabaho na, kat nang lukat mat iti negosyo na. Kanayon na nga rod a kompetensyahan ni Reden. Nadaan mat iti relasyon da Isabel kan Reden. Naamuan ni Sander, kat nagsakit tinakam na. Gapo, taagayat da ito'y kan Isabel. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Andaan pa na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagate ayat ko kan ka. Nasayangan man tay may kasanda. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsublim. Taibagak nga agsapol ka iti sa bali a babae. Aniya? Wan. Gapot taawan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangat met. Kabalan ka nga ipayan itinasaya at panagbiag. Pudno? Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot taad dan nobyo. Aniya? Asino tinobyam? Niredin. Kat pang maasim tadi ka kuman mangriribok. Agbirok ka iti sa bali nga armam, kunak man. Talaga pesti day jay ariden iti biag korto niya. Ha? Apay ka day, boss. No awan day jay ariden. Sigurado nga inaklonak ni Isabel. Talaga lang di na kay ayaten, boss. Aklo nam nga minan. Tonyo. Wen, boss. Ay na. Bayam nga minan day taas asawa. Oh, kita na.
Naragsakak latta iti biyag ko. Nga uri ang asawa. Kasano ngamin nga damangayat kan ka? Katlaat ka? Ah, laada ka. Naragsakak latta iti biyag ko, boss. Laad ka matlang, Isu adi na kainayat ni Ma'am Isabel, no? Sumardeng kanton niya. Ah, Napudot ti ulok. eh, Amangan no sikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Mama, napagsaritaan mi kinireden nga agkalay sa kamin. Umaydan to ka na makisarita inton sumarunong aldaw. Ay, katuan na, iha. Siyak, ti excited para iti panagkasaryo kinireden. Da kayo at talaga, mama. Idi pa'y lagabin nga ibagbagak ka na kayo nga agkasar kayo. Insaganaan mi pa'y ngamin anaimbag ti panagkasar mi, mama. Kat sapay la kuma. Kasardengan nakmatan ni Sande. Barang agsarden ton abang reng-reng-rengken ka. Inton agkalay sa kayon kaniri den. Sapay kuma, mama. Nalpasan ti kalay sa tariden. Legal tan nga agasawa. Juan Isabel, kita mo, nakaragagsakak launay. Uray siya. Daytoyin ti tagi-uray ko. Ti agbalin a Mrs. Romualdez. Ulitak ti agkarikan ka. Agbalinak to ang sayat nga asawa kin ka. Di kan to agrigat iti sidong ko. Agyaman na kreden. Kat ikarikmat nga agbalinak a nasayaat kan ka. Wala. Rugyan tangarulan ti aging pake. Para ti panaghanimon ta iti abroad. Jak maaklon anila ang redenti makaabakanyak. aklo naman ti amin, boss. Talaga akas ta ti biag. Ni Reden asigod amarigrigat. Isulaan ti makaabakanyak. Talaga akas ta kunak manen, boss. Saan nga iti amin akan nito? Kat kukwa tayo. At damod dagiti gundaway. Ama paay tayo iti kalkalikaguman tayo. Jak itulok akas to'y lang tonyo. Isuarugyak metten timang parigat iti dayjay ariden. Anya? Gantonyo sikalaan tinangibagak iti daytoy. Isu nga ikaem mo daytang niwat mo. Jenny, sabali ti madbadlang ko. Kas na dagsisi indi ti groceria tayo. Anya? Wan Jenny. Jak maawatan. Talaga sabali ti na. Amangan mo anya ti plano na dagita. Iso anas kan nga ibagam dayta kan ni boss. Talaga nga ibaga. Amangan no adda man nagdakdakas asabali ti pampanunutan na nga aramidan. Wan nga rod Rowena. Agra-ira itan ti kinadakas. Iso anas kan nga gridam tayo. Honey, apay ka di ang nagpartak ti panagpataray mo. Kaslangamin adamang sursurot kadatahan Anya? Makikita kiti side mirror. Talaga sursurotan na tada di alugan. Partakan pa'y nga rod tagmaneho. Gumaganag ka. Wala ni, di ka madaragan. Saan tamay sagmak? Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Nakabutbut ang hani. Di kagdanag. Yaw awan taday tamang sursurot kadata. Saan ang maikat ti panagnervyos ko? Gapoy ti panang surot da kada kami itay. Ay, naimbag. Ta saan kayo ang naisagmak? Balasang ko. Unarad na nang. Asino nga tadagi jay? Day tamat lang ti pampanunutak. Asino dagi jay? Kan anya tirantada. Apay ta sinurot da kayo. Naskan nga agan anad tayo, nanang. Awan mo ti amok a pinasakitan mi. Wano nagbasulan mi. Tapno adda ko mamangipang takada tayo ang pamilya. Ay, amangan mo't no managdakdakas dagitya at tao. Saan tayo nga amo nanang? No anya ti husto arantada.
Ngamnasken nga agan anad tayo akanayon. Sabali at talagang nibos ita, Tonyo. Huwag nga raw, Manang Mirna. Pasig mo ta na kinadakas ti adda iti panunot na. Jak amo iti day tabos mo. Nagari siguro ti kinadakas iti kaunggan na. Kaya't kunti pumanaw dito eh. Gaputa kumarkaro mo ta na dumakdakas ti ugali na. Uray siya nga rod. Ngam sigurado adi na tapalubosan. Ang mga no pagaramidan na ta iti dakas no agpilit ta pumanaw dito eh. Huwag nga raw, Manang Mirna. Sa balin ti atmosfera iti daytoy a mansyon. Agan anad ka, Tonyo. Nang runa, tada kayo akanayon ti agkuy-kuyog. Ang mga no mairobo ka. Honey, anya day kaslad na bimtak. Wan nga ron. Kaslay ti garahe tayo ti bimtak. Anya, Mapitlan. Inakitaan no niya dayjay. saan nani? Ang mga no adda taong ijaya sa bali ti gandat na. Ang mga no anya apay ti mapasamakan ka. Ang mga no pinabatak dati may sa kadagitilugan tayo. Anya, ngam kasano anak kastrikda. Kat addamat gwardya tayo. Nakaturog siguro. Apay ngamin ang naturog. Sapay ko matawan dahil sana pasamakan ko na. Reden, anak ko. Bimtak ti may sa alugan niya. Anya? Sino nga tati akin aramid iti daytoy? Agkalma ka kumalaang anak ko. Di ka unay agpungtot. Anya launay tinagbasulak. Tapno aramidin na kanyak ti kastoy. Ay, amangan mat no umapalkan ka tinangarami di ti kasta. Iso akayat dama po ka dagiti sa nikwam. Jak itulok akastilat tanakanayon. Paimbestigar ko daytoy. Tapno maamon na sino ti akin aramid. Nagbaligi dagiti binilin ko amang pabetak iti lugan day jari den. Sigurado, kasta una iti panagliday na ita. Talaga gayam nga intuloy yuan ang bilin iti mang pabetak iti logan na, boss. Wento nyo, kat nagbaligi ta. Iso kasta una iti ragsak ko ita. Boss Sander. Ngam saan lang aday tati pagpatinggan ti amin. Bilinak ita nga ibusin dati sa nikwaday di at tao. Kalpasan na, isarunuda day jay ariden. Boss, saan kayo kumaunay? Maasi kayo kumamot ka ni Sir Reden. Apay kumamaasya akin ko na, Tonyo? Kat no kalaban ko day jay. Iso asika, Tonyo. Di ka agdardarasodos. Gaputa kabaalan kamit agudasan. Anya? Luisa, sumbatan na kumain. Di ka agbabawi no siya ti pakiasawaan. Talaga ka di anapudno ti panagayat mo kanya? Sander? Wen, Luisa. Nakasaganak amang ipanagnak iti dayta. Sander. Iso please. Nakasaganak amang ipaaykan ka iti nasariwanwan na panagbiag. Sa bagay. Ay ayatan ka mat, Sander. Ha? Oh, agyamanak, Luisa. Kat itapay lang. Planwentan ti panagkasarta. Maragsakan ak unay, honey. Nagsubling itisigod ti kita ti negosyo tayo. Wan nga rotani. Gapo day tayo ti kinagagat dagiti empleyado ta. Kang, gapumatan iti kinalain mo ang mga manihal. Thank you ti compliment, honey. Siyempre, matani. Kan gapo mo day tayo ti suportan kanya, honey. Gapo iti effort na adwa. Kan suporta dagiti parents ta kunak manlaan. Ayun kayo, honey. Agkasapulan dagiti doa apang publiko apagadalan dito ili tayo iti pinansyal. Kasta ka de? O de mang tagtay ti tulong. Dagita tinaskan nga ipaayan iti tulong. Una ni, kat agyaman ak unay,
Gaputa si pupuso ka amang ipay iti tulong kadagiti agkasapulan. Kayat ko tinagarbo akalaysa. Iso amang birok ka iti kalaingan nga cater. Manang Mirna. Talaga kadingag kasar kayon iti nobyam, boss! Wen, iso nga rin bilbilinan ka nagsagana kayo na imbag. Kayat ko anagarbo ti kasar ko. Ngem iti kasar dayjay ariden. Ay na, uray na garbuti kalaysa, no saan mo't anaragsak ti maangay akalaysa. Awan mo't laag serbina. Aniya. Wan boss, iso anasaysaya at lata, nga uray simple, basta naragsak. Bakna nga. Iso asan ang mabalin asimpilaan ti kasar ko. Awisag dagiti babak ng agagayam ko. Kastamot dayjay ariden. Tapno umapal iti kinagarbo ti kalaysak. Wan boss, sa bagay, da kayo ti gastos, iso ang makaammo kayo. Talaga nasaya ati panagpuspuso dayjay as Reden Romualdez. Anya? Apay anay bagam day ta, Tonyo. Awan, boss. Appreciate lang ti kinasayaat na. Awan, boss. Amuyo ka day. Mabigbig-big itan. Gapo iti nagadu atulong na iti lugar tayo. Kasta. Awan, boss. Adong amin ti tinultulungan na. Ado ti indunar na iti pampubliko a pagadalan. Kadag iti district hospitals. Kadag iti organisasyon dagiti PWDs. Talaga kayat na ti agpasikat unay. Angam sige lang. Inton malpas ti kalay sami kini Luisa. Rugyak manen ti mangbilin ka dagiti tao. Ta isarunuda apukawan dagiti negosyo na. Tapno awanen ti kakumpetensya. Amom Reden, napigsa ki atap ko. May papanitan niya. At tapos ani Sander ti dadaulo ti amin ang mapaspasamak. Di ka na yun amang sursurot kan ka. Ti panagpabutak da iti lugan nyo, kandag iti mang sipsipot iti groserya. Reden, Day tamot ya day ti panunot ko. Ngam urayan tayo aram muarte resulta ti investigasyon. Narigat ti bastag pagpabasulatan, Rowena. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka day, boss. Sumurot ka kadag iti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Agbaligi nga ni Sander, iti plano na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ita seryeta yu ita alawas na pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itiingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nasakit unay tinakam ni Sander. Gaputa nagkalay Sander Reden kan Isabel. Pinanunot na nga rod abalsan ni Reden. Iso a pinagtak na ti may salugan ni Reden. Ni Sander matiatapan ni Reden nga akin aramid iti amin. Ngam kinuna ni Isabel anarigat ti basta agpabasulatan. Iti may sangal daw, binilin ni Sander ni Tonyo. Papagayam, denggan tituloy iti seryeta yu ita alawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka de, boss. Sumurot ka kadag iti boys ko. Sumurot ka iti pagnada itarabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uraman ti may sa agroserya ni Reden. Anya?
Mabuting ka dito ni. Ay, no dagita banag. Kabalak nga aramiden, sir. Panagkunak, saan arumbang aramiden tayo dayta? Gaputawan mo't basol na sir Reden kada kayo. Adon ti basol na kanyak. Iso ti numero 1 aka kompetensya iti amin a negosyo. Ken iso ti makagapo. No apay adinak inayat ni Isabel. Ngam, boss. Isutiin mo na ang nagnegosyo. Kan may sa. Apay ang nasakit pa lang tinakamyo. Adi na kayo inayat ni Ma'am Isabel. Kat adamat na ni Ma'am Luisa itibiyagyo. Awanan ti adu pay asawoton niya. Ibagamlaan no di mo kabalan. Tano saan? Ni Dagol ti bilinak. Nagsubling ti sigod nga income ti grocerya tayo. Kat panagkunak, nasaysaya at siguro namang lukat tayo pa iti maysa. Gaputaw madadon ti orders kan customers tayo. Wan nga ron, Rowena. Agyaman ako na. Gaputa pimig sa manan ti negosyo tayo. At dalat kapag kwartahan tayo amin. Maragsakan unay dagiti padak na empleyado. Gaputa ingato yung matan ti sweldo mi. Deserve yun ta. Gaputa nagagat kayo. Kinawan kayo. Saan arumang ay dagiti grocery? Kat gaputa na anos kayo mat abos mi. Ngam masaya nga na kiti bimtak alugan ko. Aging kayo ta. Awan pa iti resulta ti investigasyon. Na sino tiyakin aramid. Sapay ko mga rod, tamaamuan tayo matan. Tapno amu tayo no asino ti rumbang na agbayad iti dayta. Kasano Dagol? Naplano yung kadintin bilin ko kada kayo. Wen, boss. Nagasagana kami na mangisayang kap itineta. Nasaya no kasta Dagol. Ngam saan kayo ngagdardarasodos? Agannad kayo. Tapnawan ti may sagmak kadagiti empleyado iti dayjay ag grocery ni Reden. Wen, boss. Saan kaya madanagan? Dayjay ariden ti rumbang nga agikaro. Saan adagiti empleyado na? Wen, boss. Damag ko ket ado ti produkto da. Iso akala at manen apimiksa. Ket ita, madama nga agpapaaramid iti kabarbaro nga establishmento na. Ket sigurado nga ag-branch out manen dayjay. Sigurado boss. Iso alas kan ngagtignay kami. Ngam sigurado nyo lang. Ito nyo adagos ti tangdan me boss. Di ka madanagan. Basta agan anad kayo kunak manen. Tapno saan kayo amay sagmak. Sander, kasla dadyak ang mga aramidang Anya ko mater aramida ka di mo amo. Diyaka mukan ka, Sander. Kasla nga min sa bali titigtignay mo. Anya? Please, Sander. No addaman saan anasayata planom, di mo ko man patuluyan. Panunutam ko mamot ti masakbayan. Amok ti aramida, Luisa. Iso addi ka sumanao dita. No kayat mo anasaya at akanayon, ti panagden nata. Congratulations, honey. Ado ti mga pressure iti kinasayaan mo. Diyak kumangarot kaya tamaamuan ti publiko. Ngam naipadamag damatan. Kasano? Katday tamat ti kanayon asang kaibaga dagiti natulungam. Iso asaan amaliklikan ang madamag ti kaaduan. Huwag nga rodhani. Kat agyama na kiti suportam. Gapta sinadaan kamat at tumulong ka na kitag kasapulan. Gapo taday ti amok amay parbangani. No tatayo ti addaan, tumulong tayo. Nangruna kadagiti public schools. Ken district hospitals, gapo taado nga umili ti agnumar. Wala ni. Hanggang sapay ko ma. Tagsardang matan ng iti mangriribok iti biyag tayo. Wanani, sapay na ko nga. Ma'am Luisa, sa dino ka di tinapanan ni Boss Sander. Ay, tsaka mo, manang merna. Anya, saan ka di nagpakadakan ka, Ma'am Luisa?
Saan nga ruhad manang? Day ti parikot ko iti asawag. Pasaray rumwa. Ngam di namat ibagano sa dino ti papapanan na. Ay, sa dino nga tagaagpay so ay tinapanan na. Jack mo, manang. Ngam sa bali ti atap ko. Ang mga nuadamot sa bali nga inaramid na. Sapay ko mata saan akasta. Ay, apay ka day, boss. Saan kayo makaid na? Masyudo tak itinakita ka dyan sentro Tonya. Apay, anya tinakita yaw. Kasano? Nagan amin day dyan ariden ti makitak. Puro donated by Reden Romualdez. Makapabwisit. Bwisit na talaga. No kayat yaw, mangtad kayo mat ititulong, boss. Tapno lumatak mo tinagan yaw. Aniya? Wen, boss. Apay ko mga itid kulaeng dagiti kwarta nagbambanugak. Jak kayat amaksayan ti kinabaknang ko. Iso anasaysaya at laengen nga ipauram ko amin a negosyo day dya ariden. Sakbay apagulimakak. Ang boss, agbasbasol kayo lang iti daytang araramidan yaw. Di nakisuro iti aramidak to nyo. Gaputad adda nga amok ti aramidak. Ngam iti sika. Aggunay kayong tagol. Aramidan yung ti ipapaaramid ko kada kayo. Manggit kita kami pala tinasaya na kung daway, boss. Ngam ka ano? Kaya't kun apagulimakan nyo day dya tao, tapno mapukawan iti dalan ko. Boss. Ibagamlaeng no diyo kabaalan dagol. Tamang kita iti sabali at ang danak. Sara, boss. Oh, sige. Ipatungpal min ti paparamit yo. Rumbang laeng, no diyo kaya't ada kayo ti pagulimakak. Anya ti pagsarsaritaan nyo dito ay. Sander, dagol. Luisa. Nangag mo ka di amin ang nagsalitaan mi. Juan Sander, kadyak impagarot nga dagayam ti ilimlimad mo kanya. Apay ngamin adumdumngag kay ti saritaan ti aking saritaan. Gaputa kayat ko apan kan. No adda ilimlimad mo kanyak. Luisa, Nangag ko amin nga imbilin mo kan ni Dagol. Among ka di abasol ti papaaramid mo. Awan basol jet tao kan ka. Iso asaan arumbang apagaramidan nyo iti dakas. Agtanang ka kuma, Sander. Saan nga amin at tiyempo kat kukum. aniya. Denggag kuma. Itatana sa papay. Ibabawim ti imbilin mo kan ni Dagol. Kat no aramidam day taga po iti apal mo kan ni Reden. Agaramid kalangan iti nasayaat. Tapno maitanok mo at tinagan mo. Saan mo nga ammo ti makagapo? No apay nga inaramid ko daytoy Luisa. Iso addi ka agin lalaing amang bagbaga kanyak. Agpanunot ka anaimbag. Kunak manan Sander. Gapo iti aramidam. Nalipatan pa yan nga daak nga asawang. Dagol, di ka kumamot agbalin apas pasurot iti rinokar nga aramid. Gapulang iti kwarta. Anya? Amok ti imbilin kan ka ni boss. Agpanunot ka kumapay ana imbag. Sakbay nga aramidan ti may sa abanag. Panunutam kumapay ana imbag ti ibong anakan ka. Iti biktima. Kan ni boss mo't lang. Agin lilinis ka mo, Tonyo. Kahit mo ka de, tay pulong ka ni boss, ha? Ura ipulong na. Di nakmatlangan ano ni boss. Ang mga no si Sanchin nakadagos. Ha? Siya, si Sanchin ni boss? Oo, ang mga no si kapay ti umuna ama si Santay Dagol. Karakaritan nakadito nyo. Kabalan ka si Sanchin, kunam sa. Di nakarkaritan kunakmat. Taamangan noon-unaan ka. Anya? Boss, Tonyo, kalkalabanin na kading.
Ay, saan, boss? Hapay ko mga kalabanan kayo. Anya ti imbaga ni Dagol kanyak. Apay ka di nga isakit mo day jay ariden, ha? Ay, mga nuninayunan ni Dagul timbaga na kada kayo, boss. Ang mawanti sa bali nga intensyon ko, iti day nga imbaga ka. Isaksakit kayo laang. Gapot sa saan akas karina tibilin nyo kadakwada? Awan ti makalapad iti kayat kong aramidan. No kalabanan na ka. Jak agpang nga dua amang gutas kan ka. Boss, Sungbatan na kita to niya. ay, Tumulong ka kadi kadadagol. Wenno patayin ka itamat lang. Agbilang ak iti talo. Kat kayat ko asumungbat ka to niya. Maysa. Dua. Talo. Sumbat! hey, boss, kuha. Ay na, imputok yung manantipaltok yung, boss. Agyaman ka. Tas saan adita ulom tinang itutukak iti paltog ko. Kat daytoy ti ibagakin ka. Di nakontraren ko nakmanen. Gaputa sa anak na agpangadwa, amang gudas kan ka! Ay na, Ma'am Luisa, mabut-butagak. Ay, apay ka di manang meron na. Agsasarunomot tanti putok ti paltog. Anya nga tanti mapaspasamak ka ni Sander. Patsak nga adda ti saan a kinanunungan ni Manong Tonyo a plano na. Iso ang nakaungat manan. Ma'am Luisa, ala, di kan agbutang, manang. Saan kayo amaan ano? Basta agulima kayo laang. Wan, ma'am. Noan niya man ti makitkita kan mangnggag yung aramidan ni Sander. Agulima kayo kumalaang. Tapno saan kayo amaan ano? Wan, Ma'am Luisa. Rowena, sikapay lang ti pangital ka kiti negosyo. Anya? Ada maangay a business seminar mi iti syudad. Agluwas kami kan Isabel. Talo nga aldaw ti seminar mi. Isa sikapay lang kung mati makaamo dito ha. Alawan Reden, di yung pakadanagan ti negosyo. Ado kami nga empleyado kat da kami ti makaam mo. Agyaman na. Ngam, maama ka Reden. Ang mga nod naman ang dagiti agbasak-basak dito eh. Awan mat siguro. Sarap bale, tandamot nagiti gwardya. Kan nood sa bale amadlaw yo. Umawag kayo adagos kanyak. Wano ka ni Ma'am yung Isabel. Ha? Wen, kat agan-anad kayo iti panagbiyahe yun. Apay nga takas to tiriknak, hani. Ape ka diyan eh. Diyak maawatan tiriknak. Kasla sa anak ang makain na. Amangan mat no banog mo lang day ta iti seminar tayo. Tsaka mo. Sa bagay. Technical nagiti seminar da kada tayo. Sana bale, tamaudi itan nga aldaw ti seminar tayo. Agsublita iti lugar tayo inton manam, wano inton bigat. Wan mat kati Makita tanto manan tinegosyo ta. Di mo pa kadanagan ti negosyo, honey. Patsik asaan abaybay ang darwena. Bravo, Dagol! Bravo! Kinunak naman gamin ka na kayo, boss. Kabaalan ming haraminan ti paparami dyo. Hanggang sigurado kayo, ngawan ay raman at tao, ijay inuram yun. Sigurado, boss. Kapot na rabi, una yun, hindi inuram mi ti establishmento. Nasayaat mo kasta, Dagol. Sigurado nga agsang ito iti daraday jari din. Inton makita na ti establishmento na. Sigurado adim mapuamin a produkto da. Kastamot dagiti kwarta. No at da imbati da a koleksyon da. Kaya, tisun tumingay, boss. Ang mga nalipatan yun. Kapot tinalaos sa kinaragsakyaw. Di ka madanagan, Dagol. Makitam ka di day tabag. Kwarta tilinaon day ta. Kat makaamu kayunton kadagiti kakaduam amang bingay-bingay.
agyaman ako na boss. Oh, ita lang nga makita do ang kwarta. Agsasarunon to day tadagol. Lakit di tagbalin ka anapudno apasurot ko. Kasti nga yung tirik na timakain do ang kwarta. Idulin mo man day ta kwarta dagol. Nasakit ti matak amang kita. Amangan umaagaw ko kat purak. Ibagam laeng no umapal ka, tekan ka. Manori mo tiket mo. Saan ko apagan ano day ta kwarta? Oh, imposible kamaton nyo. Jak pagtatak ko ng ti kwarta naggapo iti dakas nga ramid. Anya, di ka man naging lilinis. Ano mo tibasol mo? Agpapala tayo lang nga managbasol. Nayanakak ama nagbasol. Isudyak ibaga nga awan basol ko. Kasi na, awan pa'y pulos na aramidak, itikas iti inaramid mo. Isung agpanunot ka kuman, bayat ana sa papay. Talaga kontrabida ka ba na niya? Ah, Tayat mo ka ni. May bagak ka ni boss tapaguli mo kandakan. anya? O sige, ibagam lang. Ta sigurado akatawaan na kalaang dayjay. Oh, honey. Adda umaw-awag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino nga tarita? Rabin. Sungbata mon. Amang ano na patagtibaga na. Limot ruwen at yung maawag. Oh. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibagak? Ha? Apay ka ti ruwen na? Agalma kayo kuma. Adda ti saan anasaya at anapasanak iti groceria. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetayo itaalawas anapawan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.